Icyo tukwifuriza ni ukugomeza kugubwa neza no kugira ibihe byiza, wowe ukurikira ibiganiro bya M247 TV, by'umwihariko we wakoze subscribe kuri iyi channel. Turakwifuriza amahoro n'imigisha bitangwa na Nyagasani, ndetse tukwifuriza kugomeza kugubwa neza, wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarakora subscribe. Turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bigisohoka ako kanya, ndetse wowe udukurikira uri mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo, icyo tukwifuriza ni iterambere ndetse no guhirwa mu byo uri gukora byose. Nibisanzwe kandi ikitugaruye ni ukukubwira amakuru agezweho muri aka kanya, aho tugiye kuvuga ku makuru, aho ari amakuru yerekeranye n'u Rwanda ndetse n'inteko ishinga amategeko y'umutwe w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi, aho uyu mutwe wategetse u Rwanda kurekura Ingabire Victoire Umuhoza ufungiye mu Rwanda kuva mu kwezi gushize, ndetse ubu ngubu akaba yaratangiye kuburana imbere y'amategeko kugira ngo aryozwe ndetse ubutabera mu mbaze ibyerekeranye n'ibyaha yakoze, aho aregwa kugeza ubu ngubu ibyaha bigera kuri 6, harimo n'icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda, ndetse n'icyaha cyo kwigaragambya, harimo n'ibindi byaha bijyanye no gushaka kwangisha ubutegetsi buriho abaturage, ndetse n'icengezamatwara ryangisha abaturage ubuyobozi buriho. Ibi ngibi byaje kugarukwaho n'abasenateri batandukanye, ndetse senateri Evode Uwizeyimana ndetse na visi perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena Sorina Nyirahabimana bagarutse kuri iki kibazo cy'u Rwanda, ndetse n'uyu mutwe wa AU wahatiye u Rwanda kurekura Ingabire Victoire Umuhoza, kandi nyamara urukiko rutari rwamugira umwere. Visi perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, uyu nguyu akaba ari Sorina Nyirahabimana, yavuze ko u Rwanda rukwiye guhaguruka rugahangana n'abanyaburayi, by'umwihariko inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi AU ikomeje kugendera ku ntekerezo za mpatsibihugu ndetse igaharabika u Rwanda nkana. Ibi yabigarutseho kuwa 15 Nzeri umwaka wa 2025, ubwo inteko rusange ya Sena itangizaga igihembwe kidasanzwe kugira ngo bisuzume ikibazo cy'inyungu rusange kinyanye n'umwanzuro 2025 akarongo kaberamye 2861 RSP wo kuwa 11 Nzeri umwaka wa 2025 w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi uvuga ku Rwanda. Ni umwanzuro ujyanye n'inteko ya AU yasabye ko u Rwanda rwarikora Ingabire Victoire Umuhoza ufunzwe kuva muri Kamena umwaka wa 2025, ndetse kugeza n'ubu ngubu akaba ataragirwa umwere, ndetse akaba ategereje kaburana nyuma y'uko yihanye inteko y'abacamanza yari igiye kumuburanisha, akanga kuburana akavuga ko aba bacamanza nta butabera abitezeho kuko barangije gufata uruhande. Abagize inteko ishinga amategeko y'umutwe w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi AU bateranye kugira ngo baganire ku ifungwa rya Ingabire Victoire Umuhoza, banafate umwanzuro wo kuryamagana ndetse no gusaba ko ahita afungurwa. Muri ayo matora ndetse no mu matora abo badepite b'Uburayi bakoze, abagera kuri 549 barawushyigikiye, 2 barawanga, mu gihe abandi 41 bo bifashe ndetse ntaho bagize batora. Abadepite b'inteko ishinga amategeko umutwe w'ubumwe bw'Uburayi AU kandi basabye ko u Rwanda rwarikura n'abandi bantu bakurikiranyweho ibyaha birimo gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho, barimo n'umunyamakuru Nsengimana Theoneste, nabo ko bahita barikurwa nk'uko aba badepite babisabye. Senateri Uwizeyimana Evode yavuze ko ubusabe bw'inteko ya AU bugaragaza nko kwivanga mu miyoborere y'u Rwanda, kandi ko ari igihugu gifite ubwigenge n'ubusugire budakwiriye kuvogerwa n'uwo ari we wese. Yagaragaje ko uwo mwanzuro ukubiyemo ibitekerezo biyobya ndetse ukanibasira ubutegetsi bw'u Rwanda, hagamijwe kugaragaza ko mu Rwanda nta bwisanzure buhari bwo gukora politike ndetse no gukora itangazamakuru ndetse n'ibindi. Visi perezida w'umutwe w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena Sorina yagaragaje ko ari umwanzuro ugamije kwangisha isura y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga kugira ngo utambamire inyungu z'u Rwanda ndetse n'iz'abanyarwanda mu mibanire, ubufatanye ndetse n'ubutwererane n'amahanga. Mu gusobanura ibi ndetse no kwihaniza uyu muryango w'Uburayi yagize ati: dukwiriye gusesengura uyu mwanzuro mu buryo bwimbitse kuko tutakwihanganira igitambamira inyungu z'abanyarwanda. Yavuze ko nubwo ubufatanye hagati y'inteko ishinga amategeko bukwiriye ku mpande zombi kuko ari ngombwa,
ariko abo mu nteko ya AU bafashe icyemezo nkana, bitari uko batari bazi ko u Rwanda rukora kandi rukora neza, ahubwo ko ibyo byose babikoze nkana. Senateri Nyirahabimana yavuze ko iyi nyandiko ishingiye ku rwango ndetse n'ibitekerezo bya Mpatsibihugu. Yagize ati "Ni babandi barakazwa n'uko umuntu yakoze neza. Ubufatanye hagati y'inteko nibubeho, ariko ntabwo bwabuza abantu nk'aba n'ubundi kuzagarura undi mwanzuro." Yakomeje agira ati "Abantu batinyuka bakinjirira igihugu gifite ubwigenge n'ubusugire, bakanajya imbere ndetse bakinjirira ubucamanza, kandi ubusanzwe ari urwego rw'ingenga. Ni ya myitwarire ya Mpatsibihugu. Iyi ni intambara yo kurwana, ariko bitavuze ko ubufatanye hagati y'inteko tutazakomeza kubuteza imbere." Senateri Nyirasafari Esperance we yavuze ko ibyakozwe n'inteko ya AU ntawe bikwiye gutangaza, kuko abanyaburayi bakunze kuvogera ubusugire bw'ibindi bihugu ndetse bakinjira mu mikorere y'urwego rw'ubutabera, anagaragaza ko bidakwiriye kwihanganirwa. Mu gusobanura ibi ngibi kandi yagize ati "U Rwanda ni igihugu cyigenga kandi gifite inzego zikora mu bwigenge bwacyo, ariko zikanubahiriza amasezerano mpuzamahanga, cyane cyane ajyanye n'uburenganzira bwa muntu." Kuri Senateri Nyirasafari agaragaza ko atari buri muntu uwo ari we wese ukwiriye kwihisha mu mutaka w'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, gakora ibyaha ngo u Rwanda rubirebere. Senateri Rugira Amandi we yavuze ko inteko ishinga amategeko ya AU imaze kugira akamenyero ibikorwa byo gushyira u Rwanda ku rwego rwo guhora rwisobanura, kandi ibyo ngibyo atari ko bizanahora, kuko akenshi babikora kandi bafite icyo bagambiriye. Biteganyijwe ko komisiyo z'imitwe yombi zifite amategeko n'uburenganzira bwa muntu mu nshingano zisesengura uyu mwanzuro w'inteko ya AU mu buryo butomoye, ndetse ibyavuyemo bikagezwa ku nteko rusange y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi, aba ari inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ndetse n'umutwe wa Sena. Ingabire Victoire Umuhoza afungiye mu Rwanda guhera muri Kamena, ndetse yafunzwe mu mwaka wa 2025 muri uku kwa munani gushize, aho yafashwe nyuma yo gukurikiranwaho ibyaha bitandukanye bigera kuri 6, ndetse nyuma y'uko aboranye kwifungwa n'ifungurwa urukiko rugateganya ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Kuri ubu ngubu agiye gutangira guburana mu mizi, aho ashinjwa ibyaha bigera kuri 6, ndetse urubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza rwabayemo ibintu byinshi, dore ko Ingabire Victoire yakomeje kugaragaza ko adahabwa uburenganzira yagakwiye kuba ahabwa, aho yabikurizaga kuba yarimwe umwavoka wo kumuburanira, aho yashakaga kuburanirwa n'umwavoka uturutse mu gihugu cya Kenya, ariko urugaga rw'abavoka mu Rwanda ntirubashe kumwemerera ko uwo mwavoka w'umunyakenya witwa Otieno aza kumuburanira, dore ko na Kenya nayo idatanga uburenganzira ku bavoka baturutse mu Rwanda ngo bajye kuburana imanza muri Kenya, bityo ko n'u Rwanda narwo nta mpamvu rufite bwo kuba rwatanga uburenganzira ku mwavoka uturutse muri Kenya ngo aze gukorera akazi mu Rwanda. Ingabire Victoire Umuhoza ntabwo ari ubwa mbere afungiwe mu Rwanda, kuko kuva mu mwaka wa 2010 ubwo yazaga mu Rwanda ndetse agakora ibyaha bitandukanye birimo no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kugaragaza ingengabitekerezo, nyuma akaza gufungurwa ku bw'imbabazi za perezida. Gusa ntabwo yagiye ngo yicare cyangwa se yigire ku byabaye, ahubwo yongeye kugaragara akora ibindi byaha bitandukanye birimo no gufatanya n'imitwe irwanya u Rwanda, ndetse no gushishikariza abantu kwanga ubutegetsi buriho, kwigaragambya ndetse no gushyira abantu mo icengezamatwara yangisha abaturage ubuyobozi, ndetse akanagaragaza n'iyindi myitwarire, ndetse no kugenda yangisha u Rwanda ndetse anasiga isura mbi u Rwanda mu mahanga.